Dobrodošli u Motivacijske priče mladih stvaratelja, podcast Federalnog ministarstva kulture i športa u suradnji sa partnerom. Danas je sa mnom Anela Križanac, dramaturginja iz Travnika, osnivač kazališta Mladih Korifej, direktorica Inbox festivala, kao i direktorica Doma kulture u Novom Travniku. Anela, dobro mi došli u emisiju i hvala što ste pristali da budete moja današnja gošća. Hvala vam na pozivu. Anela, kada ste shvatili da gluma i scena i da pisanje su zapravo vaš životni poziv? Često me ljudi to pitaju, međutim meni je to tako prirodno stanje, nekako nešto neodvojivo od mene, tako da nikad to nisam konstatirala, nego sam se nekako valjda s time rodila. Od djetinjstva su to moja područja interesa, uvijek sam nekakvu scenu tražila, uvijek sam tražila takav način komunikacije s ljudima. Ima jedna zgodna situacija koju sam se nedavno tek prisjetila iz djetinjstva, a to je neko poratno vrijeme kada je u mjestu gdje sam ja živjela bilo puno djece, izbjeglica, pa sam ja odlučila da napravim priredbu za njih, da ih malo razveselim, pa smo koristili prostor garaže susjeda, donosili smo vrtne stolice drugih susjeda za parter, za gledalište i tako smo, neko je nešto recitirao, neko je nešto pjevao, plesao, napravila sam nekakvu priredbu. Meni je to i tad bilo jako prirodno, a sad kad se toga sjetim, onako zapravo je to potvrda da je to poziv nekako s kojim sam rođena. Onda ste dosta kasnije, otišli na studij u Sarajevo. Tako je. I kako je studij u Sarajevu oblikovao vaš kreativni, reći ću kreativni poziv, jel mogu tako reći? Pa, naravno. Pa znate šta, ja sam se osjećala jako odabranom, počašćenom da sam upisala Akademiju scenskih umjetnosti, jako cijenim taj studij i činilo mi se da odabrani samo tamo dolaze. Jako sam željela upisati akademiju. Međutim, dramaturgija je jako, ja iz svoje kože govorim, težak studij jer zahtijeva mnogo široko predznanje prije samog upisa. Međutim, zaista sam uživala studirajući na akademiji. Zapravo sam dobila puno informacija koje tek danas, da kažem, realiziram kroz svoj posao koji radim. Postoje ljudi koji život pretvore u scenu, a onda tu scenu pretvore u nešto predivno i prelijepo. Otkud vama ideja da uopće osnujete pozorište Korifej i koliko je takav jedan projekat značajan za zajednicu iz koje vi dolazite? Znala sam da ću se vratiti u Novu Bilu, u Travnik gdje sam rođena i to je značilo da moram krenuti od početka. Je li bilo teško krenuti iz početka? Meni nije, ja sam tad bila strašno entuzijastična, imala sam velike planove, ogromne želje. To se vidi po vašoj frizuri. Hvala. Ništa mi nije bilo teško, naravno i okolnosti su bile takve da sam mogla pokrenuti kazalište mladih u Novoj Biloj, u HKC-u. Krenula sam s djecom, Tad je bilo neko najproduktivnije moje razdoblje, strašno puno predstava smo izbacivali, ja sam jako puno pisala, učila sam puno s djecom. Bilo je to zaista vrijeme kada je Korifej onako bio, kako rekoh, produktivan, bilo je puno djece. Kasnije smo krenuli sa mladima, predstave za odrasle, pa nekakve videoprodukcije do festivala, na kraju. Tako da je Korifej bilo moje utočište, moja škola, kao jedna još akademija kasnije gdje sam ja učila zapravo teatar u praksi. Spomenuli ste da vam je to bio jedan period u kojem ste najviše davali od sebe. Da. Da li je onda ta vaša uloga dramskog pedagoga jedna vrsta supermoći? Pa da, moguće. Zapravo ja mislim da je supermoć općenito kad neko dijete može nečemu naučiti.
On je zaista super heroj. Slažem se. Tako da ja ako bi birala neku super moć, voljela bi biti dramski pedagog koji ni u kom smislu ne bi oskvrnuo djetinjstvo, a da pri tome djeca uče neke vještine, discipline, govorništvo i nekakve scenske vještine. Evo, voljela bi da to mogu ostvariti. Voljela bi da su djeca koja su prošla kroz moje radionice to naučila. Vi ste dosta toga, koliko čujem, naučili djecu kroz vaše radionice, kako ste i sami rekli. A što su djeca vas naučili? Djeca su me naučila jednoj ležernosti, jednoj spontanosti, iskrenosti. Djeca su publika najiskrenija publika i zapravo se mi često varamo da je onako najlakše raditi predstave za djecu i sa djecom. Međutim, djeca vam nikad neće odglumiti da im se nešto sviđa ako im se ne sviđa. A to je ono najbolje zapravo. Točno tako. I tad najbolje učite zapravo ili radite dobro ili ne. Dobivate odmah povratnu informaciju. Djeca vam nikad neće čestitati ako se njima to ne sviđa. Osim ako ih tete ne natjeraju da budu onako pristojni pa čestitajte. Je li ima neki trenutak koji ste zapamtili u tom radu sa djecom gdje vam je, reći ću, srce bilo puno? Da ste bili presretni, prezadovoljni? Na moju veliku radost i sreću puno je tih trenutaka. Oni su mi strašna motivacija i hrana i snaga i energija. Ali volim ispričati jednu anegdotu koja me nekako uvijek nasmije. Radila sam dječju predstavu i jedan dječak, Jure se zvao, je igrao miša u predstavi i bila je puna sala, roditelji su došli da gledaju djecu i tokom predstave Jure je podizao 2 prsta prema meni da me nešto pita i ja sam onako gestikulirala da nastavi da radi, a on je ponovno podigao 2 prstića i ja sam tako kao šta? I on je rekao, nastavnice, ja moram piškiti. A ja sam rekla, pa moraš igrat. A on meni govori, ja ću se vratiti. A to je sve pred publikom. Dakle, publika sve to čuje i vidi. I događa se takva jedna spontanost. Dakle, nama odraslima da se to dogodi, mi nikad ne bi bili toliko slobodni, prirodni, da riješimo jedan problem i nastavimo raditi ono što je pred nama. Jure je tako scenično, to je bila filmska scena, skinuo svoj repić, kroz parter otrčao do toaleta, za 2-3 minutice se vratio, nakačio svoj repić i uskočio u svoju repliku. Naravno, on je ukrao cijeli show, cijele predstave, ali ja sam tu naučila toliko toga. Vjerujem. Koliko su djeca u stvari neposredna, prirodna, jednostavno, iskrena. Kasnije mi je rekao, pa mama mi je kupila puno soka za predstavu, pa sam ja to sve popio i naravno da sam morao na WC. To je vrlo to su tako osvježavajuće tako osjetiti nečiju iskrenost, posebno dječju i jedna Tako je. Djeca stalno vraćaju na neke osnove jednostavnosti. Kaže, mi bismo od toga napravili cijelu filozofiju, on je naprosto riješio svoj problem fiziološke prirode i nastavio dalje raditi. Kao da se ništa nije desilo. Tako je. Ali kako je ušao u ulogu, mislim, već ga zamišljam. Kažem, to je scena koju najčešće nekako prepričavam, a njih je toliko i toliko. Onda te radosti nakon predstave, pa uzbuđenja prije predstave. Jel vam kažu, joj, kako je ovo bilo super, joj, kako je ovo bilo ono. Jel nekako trče da vam se pohvali? Da, ali da mi kažu kako se osjećaju i da lijepo je gledat kako oni se postaju tim koji zajedno radi na predstavi. Znate, danas smo mi skloni kritizirati djecu i mlade, da su nedisciplinirani, da su samo na ekranima. Međutim, nije, stvar je kako se mi postavimo prema njima i kako im damo zadatke. Djeca jako vole rješavati zadatke i djeca jako vole da imaju neki jasan zadatak iza kojeg će oni stajati i oni ga sami obaviti. Jako im je to važno i trude se da to urade i onda lijepo je zapravo gledati njihov rast, napredak, a da ne kažem koliko ja rastim, koliko ja učim. Oni pomisle da u stvari oni uče od mene, ali ja jako puno učim od njih. I to je uzajamno. Apsolutno. I to su dragocijene trenuci, dragocijene situacije. Život te pomjeri negdje drugo, pa više ne radiš sa djecom, pa shvatiš koliko ti to nedostaje i koliko si
Koliko je bilo tih nekih spontani, jednostavni, opušteni, životnih trenutaka koje doživiš sa djecom. Koji se kasnije prepričavaju i kojih se rado sjećate. Kako ne. To su mi nekako najdraže anegdote. Anela Jure imao svoju ulogu, evo ovdje, koju je vrlo uspješno izvršio, jednu manju, jednu malo veću. Pričali ste, zapravo rekli ste kako puno učite od djece, djeca uče od vas i oni imaju različite uloge i vi tu imate svakako ulogu nekoga tko njih uči, ali vi ste imali još jednu ulogu. Imali ste ulogu voditeljice na šetnici kulture. Kada se grad Travnik predstavlja, inače šetnica kulture je jedan događaj srijedom ispred Federalnog ministarstva kulture i športa u sklopu manifestacije Dani europskog nasljeđa 2025. Kako vam je bilo? Kako ste se snašli? Bila sam tu, vidjela sam, bili ste jako dobri. Kako vam je to iskustvo bilo? Tako sasvim spontano se stvorila i ta moja uloga voditeljice. Ja to radim već dugi niz godina. Budući da sam uvijek dio nekakvih organizacija, nekakvih javnih događaja i onda se nekako sama ta uloga nametnula meni. Ja je volim jako ulažem u takve nastupe. Jako mi je stalo da jasno, izražajno govorim, da uspijem. To je sad dramaturška vještina, da uspijem voditi jedan događaj, da on teče tako da publika ne vidi sve probleme koji se dešavaju iza scene, a uvijek ih bude i mora ih biti. Tako je bilo isto i na šetnici kulture. Na koncu ono što je izišlo pred publiku je bilo, meni se čini jako lijepo, djeca su se jako predstavila lijepo, grad se lijepo predstavio, tako da lijepo je to iskustvo. To mi je baš drago čuti, evo i hvala vam na tako lijepim riječima. Odlični ste bili u ulozi voditeljice, eto, bila sam tu kao što rekoh, vidjela sam to. Kako sve situacije i svu tu radost koju nosite u sebi prema poslu, jer doista to se osjeti koliko volite to što radite i rad sa djecom, kako taj svoj svakodnevni rad i ono što radite na pozornici pretvarate u nešto, kako sam ja to nazvala, taj emotivni detoks? Pa hvala vam. Ako je to zaista tako, ako ste to zamijetili, ja strašno težim prema tome, strašno bih voljela da su sve predstave ili svi događaji koje radim zaista imaju taj neki detoks efekat ili kako se to u kazalištu kaže, katarza, pročišćenje. Ja volim takvo kazalište, volim kazalište koje me dirne, koje me uzbudi, uznemiri, pa me onda kasnije posloži. Ne volim kad je nešto mlako, kada me ne dotiče. Ali kazalište je tako. Vi kada ste u kazalištu i gledate predstavu, vi doista osjetite tu živu, jel mogu tako reći, evo ispravite me vi ako grešim, živu glumu. Doista da, to. Da. Vi osjetite i emociju i stvarno je poseban taj moment kada se završi predstava, kada se glumci poklone na sceni i doista vidite koliko su truda i rada uložili u to da bi se vama predstavili na najbolji mogući način. Da, to je najbolja moguća verzija teatra. Ukoliko ste zaista osjetili emociju koju glumac treba prenijeti, ako ste iščitali poruku i na tom emotivnom nivou i na mentalnom i svim drugim kanalima kojima kazalište komunicira sa svojom publikom. Kažem, ja osobno volim takve predstave i koncerte i bilo kakve scenske nastupe volim da me dotaknu, da osjetim emociju koju oni žele prenijeti meni. Kada ste evo to tako lijepo sročili i kada smo spomenuli publiku, postoji li moment kada publika postane vaš, uvjetno rečeno, partner u igri? I kada se to desi? Šta tada bude? To su trenuci raja na zemlji. Znači, pogodila sam. Da, to su božanski trenuci, kapljice raja dogode se naravno i to su, kažem, najljepši momenti predstave, kada publika povjeruje glumcu ono što on radi, kada s njim živi njegov karakter, njegovu trenutnu situaciju. Sretna sam da mi se dogodilo to nekoliko puta, najčešće igrajući kraljicu Katarinu.
kažem, to su posebni momenti za koje zna i publika i ja i ne pričamo o njima, ali znamo da su se dogodili. Čim ih čovjek verbalizira, onda ih banalizira. Pa jel tada onda emocija pobjedi i kostime, i svjetla, i probe, sve? Jel emocija sve pobjeđuje zapravo? Apsolutno. Kostim je goli komad platna, scenografija je goli namještaj bez glumca. Jedino glumac udahne emociju svakom drugom elementu kazališta. Kazalište može postojati bez svega, osim bez dvije osnovne stvari, a to je glumac i jedan čovjek samo u publici. I već se događa kazalište. Sve ostalo je nadogradnja koja je poželjna i koja je fantastična i koja itekako služi u svrhu predstave, u svrhu komunikacije, ali bez glumca koji je početak i nadam se nikad neće biti svršetak teatra, sve ostalo je samo sebi svrha. Što vam je donijelo najveće zadovoljstvo na tom kulturnom planu, pored ovoga svega što smo rekli, dakle i vaš rad sa djecom i doista vaša angažiranost na kulturnom području, ali što je donijelo najveće zadovoljstvo, nekako što vam uvijek vrati taj isti intenzitet emocije kada se toga sjetite? Ja mislim da je to festival Inbox. Ja mislim da je nekako festival Inbox simbioza svih mojih interesovanja, svega onoga što mene provocira kao osobu, da sam nekako uspjela sročiti u jedan festival, naravno koji još uvijek ima prostora da raste i da se formulira u nešto kvalitetnije i bolje, ali je svakako Inbox nešto što vas motivira? Kada ste spomenuli, to je bilo moje naredno pitanje. Što vas motivira? Šta je motivacija? Publika. Publika, apsolutno. Kao što teatar ne postoji bez publike i glumca, tako predstava nema smisla ako je nemaš, dakle, kome pokazati. A motivacija za Inbox je publika koja je odmah prigrlila festival kad ga je prvi put vidjela i htjela je da taj festival vidi svake godine iznova, dolazili su sve više i više i naravno da su me poticali da kreiram i dalje Inbox i nekako je to bio odgovor koji ja stalno sebi postavljam, je li to dobro, je li radim to dobro. Publika kad dođe, kad odreagira na festival, to je jedna uzajamna motivacija koja se stalno puni. Uzajamna razmjena divnih emocija. Vidim dok to pričate, vidim vam se na licu i kroz osmijeh. Imate li poruku? Zapravo, što biste poručili mladima koji nešto slično bi voljeli pokrenuti, a opet su u manjem mjestu? Je li moguće, ako oni sada sebi postavljaju pitanje, je li moguće da ja ovako nešto pokrenem u nekom manjem mjestu? Što biste im vi rekli? Naravno da je moguće. Vrlo ste sigurni kada to kažete. Apsolutno sam sigurna. Ja sam iz malog mjesta, potpuno u neuvjetnim prostorima sam napravila, naravno ne samo ja, moji prijatelji i kolege su bile podrška velika. Napravili smo festival u jednom potpuno, neuvjetnom prostoru. Važno je samo da imaju viziju, ideju i da se pokrenu. I sve ostalo ide samo, od sebe. Dokumentarni film, bit ćete mi svjedoci. Da. Šta je bila srž te priče i zašto vam je toliko važno? Dokumentarni film, bit ćete mi svjedoci, je moj prvi dokumentaristički angažman i bila sam jako sretna što sad imam priliku i na tom polju, na tom mediju raditi. Govori o franjevačkoj mladeži u Bosni i Hercegovini. Ja sam kao srednjoškolka bila članica franjevačke mladeži i tu sam jako puno naučila i to u nekom osjetljivijem dobu, tinejdžerskom dobu. Jako sam zahvalna roditeljima i župnoj zajednici što je u to vrijeme bila Frama i toliko dobrih plemenitih stvari sam tu naučila i onda sam imala priliku da snimim film o franjevačkoj mladeži. Voljela bi da ljudi pogledaju taj film i da vide kako mi imamo mlade ljude koji su puni ljubavi, znanja, vještina, ljudi koji vole ovu zemlju, koji su tako sposobni da rade. Dakle, da demantiramo sve ono što mi konstantno
tu već drugi put govorim, optužujemo naše mlade da su nezainteresirani, letargični i tako dalje. Nisu. Evo, vi ste svjedok da nisu. Vaš dokumentarac Praznine. To je jedna dijametralno suprotna tema. Tema o ubijenoj djeci u ratu. Koliko god me razarala dok sam snimala film, dok sam slušala priče roditelja ubijene djece, danas sam jako sretna da sam završila taj film i voljela bi da on služi kao opomena da se više nikad nikome to ne dogodi i voljela bi da ga gledaju mladi ljudi, da vide iz prve ruke, dakle, da pogledaju u oči roditelja koji je izgubio dijete u ratu i da vide koliko je ta zvijer zaista opasna i da se njome ni u kom slučaju ne igramo. Puno uzdaha dok ste o ovome pričali. To je najteži projekt koji sam ja ikad radila i nešto što me najviše nekako emotivno razorilo, ali pročistilo. Katarza. Tako je. Filozofski pojam. Tako je. Posle ove cijele priče i o Inbox festivalu i o vašim dokumentarnim filmovima i o toliko ljubavi s kojom pričate o radu sa djecom, malo o vama. Malo o vama kao Aneli, ne dramaturginji, ne kao direktorici, ne kao osnivaču, nego Anela iz jedne malo osobnije perspektive. Jeste spremni? Hoćemo početi sa nekim nizom. Postoji jedna rubrika koju ja ovdje u podcastu zovem brzi krug pitanja bez razmišljanja. Dobro, probat ćemo. Vi samo udahnite, vidim frizura vam je divna, popravili ste im. Evo, odgovorite i malo nas nasmijte, jel može? Probat ću. Ajde, probat ćemo. Lik koji biste glumili? Kućna pomoćnica u Molijerovom Tartifu. Definitivno. Ja vas već zamišljam. Jednom sam i probala, ali voljela bi ponoviti. To mi je tako mi je blizak taj lik. Dobro, ako vi tako kažete. Koji vam je najsmješniji trenutak iz predstave? To je definitivno kada partner na sceni zaboravi repliku pa improvizira. Jel se to desilo? Uvijek. Pa mislim, desilo se, naravno da se desilo. I onda ulažeš strašan napor da se ne nasmiješ, ali onako iz srca, iz duše. A publika reagira normalno, jer publika ne zna šta je naša sljedeća replika. A kad se kolega vadi iz situacije u kojoj je upao... A vi gledate to, vi ste svjedok. To je nenormalan napor da zadržite ozbiljnost. Tako da su to uvijek... da ja neću zaboraviti tekst. Najdraže i najteže situacije na sceni. Evo, sljedeće pitanje, još što smo se ismijali, meni je ovo baš divno. Neočekivana improvizacija. Neočekivana improvizacija. Neočekivana improvizacija. Ne znam, evo sad sam upravo u stanju neočekivane improvizacije i pokušavam improvizirati nešto. A ja iščekujem baš u neočekivanu improvizaciju. Pa ne bi znala dati konkretan odgovor, ali evo sad je upravo ovako. To je ta situacija. Baš ste me divno nasmijali. Hvala vam puno. A ako bi scena mogla pričati, što bi ona rekla o vama? Ja mislim da bi rekla da je volim. Ja mislim da bi, ali tako ste to sigurno rekli. Sa tolikom sigurnošću, doista da ste me uvjerili i vjerujem da bi scena to rekla. Pored svega što ste večeras ispričali o tome. Vaša najvažnija i najteža odluka? Privatna. Privatna, može biti i poslovna. Ne moramo se bazirati. Može biti i poslovna, ali ako biste mogli, željeli, podijeliti i privatno. Srećom nemam tako neku najtežu privatnu odluku i hvala Bogu nek tu tako i ostane. Poslovna je bila izmjestiti se iz jednog radnog mjesta u drugu, donijeti tu čvrstu odluku i stajati za toga i na kraju sam zadovoljna s tom odlukom. Dobro, sad posljednje pitanje. Osmislite predstavu koja traje 10 sekundi i zove se Mobitel koji ima dušu. To je baš opasna scenska minijatura. Mobitel koji ima dušu.
Da. Bio bi to neki lik nečastivog koji bi uzeo dušu svog korisnika. To nam je jako poznato. Da. Evo, ima smisla. I onda bi to Ima bio mobitel smisla. koji ima dušu. Zapravo ima moju dušu, uzeo mi je dušu. Zamislite, a sad zamišljam da moj mobitel uzme moju dušu. Da, ja se bojim da smo svi pomalo u tom stanju. Nismo možda skroz predali dušu, Mislite ali zasićenosti društvenih mreža ili previše? Jest. Koliko su dobre, toliko su i malo... Pa da, korisne jesu, ali Jesu. su i toksične ako ih konzumirate u pretjeranim količinama, jel tako? I lijek ako uzimate u pretjeranim količinama će vas ubiti. Tako i društvene mreže. Odlična su stvar, ali su jako toksične. Koliko vi, evo, ako smo već spomenuli društvene mreže, koliko vremena provodite? Možda je ovo neko obično pitanje, ali koliko vremena, jel se trudite što manje, i zbog posla vjerujem da morate, kao i svi, ali ovako privatno, jel se trudite da što manje društvenih mreža, a što više istinskog života, istinske radosti? Trudim druženja. Se, jako se trudim, međutim teško je se oduprijeti, znam se uhvatiti sama u situaciji, da sam se zagledala u potpune... U scrollanju, hoćete reći. Tako je, potpune gluposti koje me ne interesiraju, ali me opterećuju. I onda to sebi više ne dozvoljavam. Skoro dolazimo i do kraja ove emisije. Meni je prebrzo prošlo. I meni je. Što biste vi voljeli da mladi stvaratelji znaju o hrabrosti i kreativnosti? Voljela bi da znaju da su hrabri već ako razmišljaju o nekakvom stvaranju. Već su tad hrabri. Ja uvijek govorim ljudima da se usude. Bilo šta da me pitaju, bilo šta da pitaju za bilo kakvo mišljenje, uvijek sam tu da ih potičem da se usude. Trebaju slijediti svoje vlastite snove, trebaju ići tamo gdje ih vuče srce, tijelo, ono što ih veseli, što ih ispunja. I to je hrabrost, znati uopće definirati šta je to šta mene vuče, šta je to šta je moj nekakav san. Sve su to koraci hrabrosti. Vi ostvarujete svoje snove? Ja se trudim, ja zaista idem za njima, nekad bi se reklo glavom bez obzira, ali ne požalim, jer mi je lijepo, to mi je prirodan prostor moj. Divno. Ja tu uživam. Vidi se. Hvala. I vodim sve one sa sobom koji hoće sa mnom. Jedan vrlo osobni moment. Poruka roditeljima. I sama sam roditelj 2 tinejdžera. Moji sinovi imaju 16 i 13 godina. I voljela bih da meni neko da neku poruku da me prosvijetli. Međutim, to je nemoguće. Ali ono što bi voljela sebi poručiti, pa onda i ako me neki roditelj čuje, bit će odlično. Trebalo mi je dugo da prihvatim da zapravo moje dijete ne mora slijediti moje snove. Da mi kad rodimo djecu, mi nismo sebi rodili sebe. Nego smo rodili neke ljude, neke nove ljude, individue koji mogu imati neke naše karakteristike, ali uopće ne moraju i to nije pogrešno. Da skratim priču, želim reći da bi bilo dobro da mi roditelji djecu što više potičemo da traže svoje snove, a ne da ih stavljamo u kalupe svojih putova. Moji sinovi ne vide se u putu kojem ja idem. Ali moment kad sam ja to prihvatila, sam počela upoznavati neke ljude, neke, kako bi rekla, drugčije ljude od mene i počela sam uživati s njima. I počela sam im se diviti i oni su prihvaćali moj posao, ja njihove putove gdje se oni traže i mislim da je to voljela bi da ja kao roditelj, budem u tome potpuno čista i pomirena s time i onda će vjerojatno naša djeca živjeti svoje snove lakše. Anela, hvala vam puno što ste bili gošća podcasta. Hvala i vama. Hvala na predivnim savjetima, vrlo inspirativnim riječima. Hvala vam na ljubavi i predanosti koju ste ovdje pokazali
da doista imate prema onome što radite. Na koncu divna poruka za vašu djecu, za roditelje, za vas kao roditelja i hvala vam još jednom što ste izdvojili vrijeme i što ste došli da budete gošća u podcast emisiji. Hvala vama na prilici i srdačan pozdrav svima onima koji budu gledali ovo. Dragi gledatelji i slušatelji, hvala vam još jednom što ste bili u emisiji, odnosno što ste bili dio podcast emisije Motivacijske priče mladih stvaratelja i zapamtite, ako mogu tako reći, da svaki dan može biti jedna scena vrijedna aplauza. Jesam ovo? Da, vrlo dobro. Hvala vam lijepo. Ako vi to kažete, onda vjerujem da je tako. Vidimo se u sljedećoj emisiji. Doviđenja.